Maming panbada nauna thokraba jaribon lamdamgi saknairaba iba wayantam debo samna subram mapungda lairik kuntrani toy hena iduna chingjawgum panjawgum ngan thoiriba ojaibungo si hojik su punsibu kutsen senaduna kaida kut thaba lefte yaipalna na anaurakpada tamyana pori chelakpagum aibagi makha taba khudol sing miyamna khawrang ngairi pangalna chokthada leiriba thaunabu ikai khumnaba uchaduna nongchup haram manipuri asailu silsargi anba tamjaba khudol nongchup haram thawan maira manasi ojaibu mapamda kusinajari aibagi punsi tekta kaidaba amadi hena nungsangba oihanbiba Taibang mapu na pinabiba oirasanu haina nijari mana pijariba nongchup haram manipuri asailu silchar president tingom imoton singo nongchup haram manipuri asailu ki general secretary naurem raje mathang sidi hairiba mana singasi kusi nabinabagi damakta nasigi mifam mapu IS Tingom Mitunglen Dr. Ken Chan Loina Naikai Kumnajariba Mitung Aza Nagum Joy Kumarbu Lengthok Pirapna Nabanoluk Jage Loina na Hamjariba Manasi Kusinabina Bidamak Noluk Jage Mitunglen Loibiriba Aza Dr. Ken Chan na Wedasi Hana Kudol Tambiga Mathangda Oza IS Tingomna Lengjan PSC Kudol Tambigani Loina na Ikai Kumnajariba Mitung Hanagi President Manipuri Saita Paisa Oza Nagom Joy Kumar na Saite Sanasi Kusinabi Kanana Loina na Hamjariba Kogi Case Award Palising Maga Asi Nasigi Mitunglen Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi member Dr. Ken Sana Kusinagi Hamjariba Nongchup Haram Kajenglei Hariba Mingtonsi Pijagadabani Ambigadabina Lauren Bamongbi Nina Devi Saita Buson Oza Amokang Lekto Pirakani Loina na Oza Lauren Bamongbi Nina Devi Saita Buson Ozagi Maramda Mateka Matan Thambina Naba Sulekha Sen Sulekhana Magi Nina Devi Maramda Mateka Matambigari. Individual Zabu Mayam so Ayana so on the Srimati Nina Devi Agasti Chetatra Sima Sampan jumping into in the Ojiki Hozai district, Manung Leba, Puna Bazar, Ibamapam the Pui, Atu Devi, Mamari, Pui Nida, Sagari, Amurita, Jupung, Duna, Mapam to the Samati. Apopadi mean Haum Heram Singa, Amadi, Apopadi mean Haum Mumbi, Jempon Kingley Makawi, Mahani Taki, BAT. Kunchigi Kuntanga, Helakandi, Zilagi, Singompun Jaripundi, Laurembum Sri Nogan Singaga, Kunchi Laikun Oiduna, Duma Lamida, Preliminary, Simhamna, Ozani. Jaribon Helakandi in my Janpur High School, Ojina Higher Secondary Oiduna, the Ozawa in a Sanglaga in Kunja, Simani Gatani to the school, Asimak the Digi, Havok Potaki. Pickling Medigi, Eva, Madi, Papa, Hinana, Saita Pupajana, Ora Kibini, Saitegi Luke Kayaga, Kusanaduna, Saitegi Lamda, Kuthaduna, Raki. Oji Pawada, Madam Srimati Nina Devi Namasana Iva, Madi, Hanukoladi, Tarahena, Pongre, Mingo in a Panjarabada,
अहानबदा जातक की वारी हंदोपा अनीसुबदा लमजिंग मैरा निथोय मिहेंगी पुंसी वारी अहुमसुबदा मैरांबी वारी मचा मरीसुबदा तेरा पांबिना तेंथारी वारी मचा मंगासुबदा इतिहास की लेमाई की मरुंगा इतिहासना जुम्फम ओइरगा इबा वारी मचा तरुसुबदा श्रीखन भूपेंद्रनाथ सैकियागी असमिया लोंदेगी हंदोपा वारी मचा तरेसुबदा आय टुकरा खने लोइतों जम प्रेमचांदी वारी मचा की लाइडी इमागी खने मचे असमिया लोंदा हंदोपा निपानसुबदा बोनसाई वारी मचा मापनसुबदा सरेहा फुलोर थाई खोनोन सेलाम तोंबगी वारी मचा की लाइडी हंगाम पालगी लंदमदुदा असमिया लोंदा हंदोपा तारासुबदा अरुइबा सैरेन अईबी असिना मणिपुरी साहित्य की लमदा होनाजरिबा थबक थौरमसिंबु सखंबिबा ओइना मणिपुर अमदी मपान मणिपुर की तोंगान लुप कयाना साहित्य की ओइबा मना अमदी उपाधि कया पिबिदुना इकाई खुमनबिग्रे हौजिक फावदा फंगलख्रबा मना अमदी उपाधि सिंदी अहानबा मुक्तदा जेंगो प्रभावती मेमोरियल अवार्ड 2002 मणिपुरी लिटरेरी सोसाइटी असमना पिबा मना अनीसुबदा मोरिंगजम पारिजात मेमोरियल अवार्ड 2013 नाहारो प्रोजेक्ट थोबलुक जारीबो नतीबा अहुमसुबदा साहित्य भोजन 2013 मणिपुरी साहित्य परिषद मेघालय नतीबा मरीसुबदा मोरिंगजम कुंबी हेमावती लिटरेरी पोल मेडल 2013 मणिपुरी साहित्य परिषद असम नतीबा मंगासुबदा चक्रम इंद्र सिंह रोहिणी निंसिंग साहित्य मना 2013 नाहारोल कोरिलोर सिलु लखीपुर असम नतीबा मंगासुबदा कामिनी कुमार गोल्ड मेडल 2013 मणिपुरी साहित्य परिषद इम्फाल नतीबा तरेसुबदा राजकुमार शीतलजीत निंसिंग मना 2013 मणिपुरी शॉर्ट स्टोरी सोसाइटी इंडिया नतीबा मसी फावदा तनुरा अमोइना मना अमदी पदे क्या लखरबी सकनायरबी अईबी श्रीमती नीना देवीना मणिपुरी साहित्य की लमदो होनबिदुना लांथोपिरखरबा खुदोलसिंगु सखंगनबा ओइना नोंतु भारम मणिपुरी असैलुक सिलचर असमना नोंतु भारम कजेंगली हाइबा मिंथोल असि सेलगी मना रुपा 5,000 कोनना पिदुना इकाई खुनबा उच्चरी IS टिंगोम प्रेसिडेंट नोंतु भारम मणिपुरी असैलुक सिलचर नावरेम राजेन जनरल सेक्रेटरी नोंतु भारम मणिपुरी असैलुक सिलचर थागतरी नोंचु भारम कजेंगलै फंबिगदबी लोरेंबम ओंबी नीना देवी की मरमदा वाफम थमबिखिबा डॉक्टर सुलेखा असिस्टेंट प्रोफेसर कसार कॉलेज को हनना थागतै मथंसिदी अखोइना मना सिंगी मनुंग चंद थमजरिबा अखोगी मोमेंटो द यावरेबो हाइसिसी थंबिनबगी दमक्ता इसल डॉक्टर सागोपम मेरिना को सिंजरे असम की मणिपुरी साहित्य को महौ मका फहन्नबो होनबदा चाउना पनबान ngaklibी मितेचनु श्रीमती नीना देवी नोकचु हरम कजेंगलै कृष्ण कुमजाली सिंगमगा चामपनगा याखै निथोगी अगस्त थागी चैथा 13 इहान हाना हंगा मिकप तमखिबी खोरजै सिंथारोल नमदथो मणिपुरी साहित्य चौखटनबो होनबदा चोक्थबा लेतना खुद थारकलिबी तोरबान सिगी ममोलोय श्रीमती नीना देवी तमलखिबा खुदोल सिंह अमदी बिगी पुंसी अनि तुना येंबदा मरेतगी मगुन वांगलबी सकनायरबी बेसिबु ममल थमजबो ओइना नोकचुप हरम मणिपुरी असैलु सिलचरगी अहानब खुदोन जबा मना नोकचुप हरम कजेंगलै निंगोल खुत्त सिनजरी पुंसी नुंशांबा अमदी लेमहौरिबा पुंसीदा हेन्ना साहित्यबु सेवा तौजबा ngambagi थौनादो ईश्वरना पिनबिबा ओइरसनु मना पिजरिबा नोकचुप हरम मणिपुरी असैलु सिलचर चैथा अगस्त की तांग अनि इंग्लिश सिंगनिगा कुंतरु प्रेसिडेंट थिंगोम इबुंगोतोन सिंह जनरल सेक्रेटरी नावरेम राजेन थागतचरे लेक्सिंदिरिबा जागी मफमदा मना बिगनी कौसिंजगे अहान मक्तदा कजेंगलै पुसिनबिगनी असम मणिपुरी कला अकादमी
कला सिलचर की हाना प्रेसिडेंट होने थौ बिरमी ओजा सबाइजम आनंद देवी कजेंग ले यसी हान बोय पुरो तबिगनी मथंगा अंगांगी साहित्य की संगार बाई बाई गुदम सतीश चंद्रना साल ही ऐसी खुशी नबी ने लोइना मोमेंटो खुशी नबी नबा निसिंग जगे मासिकी बिथुंगलेन डॉक्टर के सा अरोइबदा लोकलिसिंग मंगागी केस अवार्ड से कुशिनन बिदमक निसिंग जरी मसिकी फोरम मपु लोइना नोंगचु फारम मणिपुर सैलो के प्रेसिडेंट आईएसटी ngarang nahandagi isa se logarum tawrapdagi aigi khon jadaba se amukena jakhidre maroina ibadawana hena aigi kuche challi nambadadi ai mayam pena mangang se ai jade kayam peli ngasida miyam mangga aibu कौटोंबिरगा वाइना तावदति नक्लबा मरोइना अखोइगी जारिपोदगी लापिबा वजा नागोम जय कुमार ना मुहेन नंगना सोनबिरपा थवान मेरा हाइबा मिंथोलसे हब पी फमदा पिबिदुना मणिपुरी साहित्य आदि मिठाई की साहित्य अमुकम हम बच्चों थरबा असिगता मुक्थौना पिबिगे बगिदमा एना लोकसिदा हनना तौबा खंचरी असुक मुंगाइबा बांग्ला वाला हरक मुहूर्तोक मिठाई हरक खेनफम असी मणिपुर को मन फंगपदि कनाम तसु साखिले कोते असिदि एजी इरै बाकी इरमदमगी मियोय मयाम की ममागा अइना हैदा तौजगिबा साहित्यदा खुत्था जगिबा मयामना ममल पिबिदुना मसिदा सिकुंबा इकाय खोंदा बसे पिबगिदबक्ता अइना नोंसु भारम असैलो वहना नथगचरका अइवना थौना पिबि बगिदमा अइना तविमल खंबा उचरे पताक से बसिन ngasidi aibu nongchu harangi asailugne aibu ningthonama pidana kajang leya aina pidi basa aigi laibak phabani amasung asidamakta lobasibu mukhamna hanana thagatsari amasung khuramjari aidi jamna khangai basu nate amasung jamnasu like miderongi iri mukoli base jamna phajade khamde banan lanbara chumbara sum ibasida aibu puning thabatto oina bibiriba manamathum mayamse aibu puning thabatani masi tamakta aina anamuksu kuramjari asi phambagi ai pisapinge dei saita thawai jamna hora dibani tawagi di saita do atokolo do boliba imanon sakhangna khiba ako bada biya pasta uraga helakandi mohona jum kamaga nimachanpur high school da assamese post sanappadagi aina maduda aina thenari ba oja mayam che ei staff oina matamdugi
Manipuri Sahitya Parishadda Michak Naiba Manipuri Sahitya Parishadki Maru Mokok Oiba Myoy Matani Aina Istapada Panjari Basi Aduba Ming Wina Panjarabara Leki Daraba Sanekha Layo Daraba Gulab Sana Amasung N Dhananjoy Singho Soram Babu Sana Adure School Headmaster Oiba Kesham Kula Chandra Aduregi Kesham Baza Ishor Hai Ban Yoi Singse Punamak Sahitya Ka Antani Manipuri Sahitya Parishadki Maru Mokok Oiba Ni Antani Makhoi Singna Matamduga Punamak Sahitya Gista Assamese to Manipuri moi textbook odhom da moina Assamese khangda baga do ainoda adum hang khotna tawi ai ju matam do mite no jam khangde Assamese na maru na khangbani aina chu khangboy khangda boy asam balon da aina asum aina asini asi bajai haina hairu da oja sina phijaba wahi da madu moina khotba adum mite ron do imaron do aina chu matu loksing aina mo hariba Asum haina Sahitya Kar Oja Mayam Chi Marakta Leidana Aisu Oja Sing Wari Ota Taraga Ping Edisu Aina Sahitya Mu Panjalu Gana Aisu Du Inimba Kari Kaja Aisu Kampoki Adum haina Banan Lan Bara Chum Bara Hajabara Hajadaba Laik Se Pongwa Pogi Assamese Tu Mite Rolesu Hando Pajawi Adunegi Mite Rolesu Assamese Hando Pajawi Adugo ay bukunin thawat ko ay na look kaya na manam mayam pibiduna ego tobiri se ego bukunin thawat ko ni masisulo asina ase napiba asigo ay thawna happy bani asin tamata ay amko hanna su ako so ay na mayam ko ay na look asigo so ay ano tabjari kolemjari adulegi laabani na kuji Assamese te handok ko sere ngam taka pajaram de Tobile aina laik se Nirmal Prabha Soikia haina 83 da ma second phangi bani academy award phangbani masi sereng laik se aina handoke na sum to baja khara sum handokpa ado loisangam da lei do la ani na serengam da di Nirmal Prabha Soikia Nirmal Prabha board loi mani sereng se Assamese te mite ronda handokpa se to pathok sara mage Hipahar Hangram Hadi Maru Puna Bagi Lang Maru Upambi ke Maru Puna Bagi Lang Asida Uji Aina Manipuri Handok Sara Masida Hauji Karibumba Kumena Teta Wibase Kunshi Gini Masida Karibumba Kemo Bagi Tauram Teta Wibase Nonglai Nuksika Amasung Maru Puna Bagi Lani Asin Sereng Maca Bisa on Kobita Bimani do Maca Sima Aina Handok Sara do Patok Sara je Asol Ngampun Ngapi Aduh jadi